बियो जोंनि फरायसालि बेनिफ्राय नैबे जोंनि फरायसालिनि अबस्था बाहेरायाव मानो लानो गोनां जाखो नायलांदो नोंथांमोना नै माइरंआ बस्थासे माने बेखौ नस्थ' खालामलांजोब्बाय दैयाबो जाला ना सार दैया जाला मटरा जाला ना अ पाइपआनो बायदों बेनिफ्राय नै बे जोंना वाल मेगाजिनमोन नैबे ओइ माइरंआ Simlapara MP স্কুলৰ যি বিদ্যালয় শ্ৰেণীকোঠা আছে সেই শ্ৰেণীকোঠা এটা হাতীয়ে খাদ্য সন্ধান এই গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰি শ্ৰেণীকোঠা ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে আৰু বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত থকা যি চাউল মধ্যাহ্ন ভোজনৰ যি চাউল সেই চাউল খাই তহিলং কৰিছে ডেস্ক বেঞ্চ ভাঙি তহিলং কৰিছে আৰু যি ইয়াৰ সামগ্ৰী আছিল ফেন আছিল মটৰ আছিল সেইবোৰক ভাঙি তছনছ কৰিছে বন্য হস্তে যাৰ ফলত এই শ্ৰেণী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিষম সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আৰু সম্প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে তেওঁলোকে মুকলি আকাশৰ তলত পাঠদান কৰিবলৈ হৈছে সেয়েহে চৰকাৰক বা শিক্ষা বিভাগক আহ্বান জনাইছে অতি সোনকালে এই বিদ্যালয়খন শ্ৰেণীকোঠাখন মেৰামতি কৰি দিব লাগে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে বিদ্যালয় थांनाय हराव नै मा जालांखो जोंनिया बे जाहैबाय अंगनबादि सेन्टारावबो नै बेयावहाय माखासे जाग्रा सुजि माबा माबि दोनोमोन बेखौ मारै मिथिया बिसोरो नै बेखौबो बोखावलांदों आरोना अंगनबादि सेन्टार बेनिफ्राय नैबे फारसेजोंबो नै बेबायदि जाबाय अबस्थाया क्लास 8 नि रुमाथ' गैलिया बेनिखायनो क्लास 8 खौनो बे बाहेरायाव लाबोनानै क्लास खालामथ'बाय नैबे देरखांजोब्बाय उफाय गैयासै जोंहा बेयावनो लानांसिगोन क्लासा जाबाय लिरखांबाय চলালেহে গম পোৱা যাব কিমান আমাৰ ক্লাছ সোনকালে মেৰামতি উৎসৱ আহি আছে ফেব্ৰুৱাৰী 5 উইকতে लांनोसै न'आव लांसै दोननो हालाना बेयाव लांदाङाव बोरै दोननो ना औ दे गेलेग्रा बुस्थु नै वालखौनो माबा लांजोबथारदोंना ओमफ्राय जाग्रा दंमोन सेस वालानो गोलैजोबना दं माबोरैहाय हाबफैदोंलै बियो आसुरित नैबेखौ मोनामदों नामा बे जाग्राखौनो जादियाबो ना आसुरितसो
मासे बोलो गोरा बेलाय औ इदिट बानायजोबनो होनसै